Tynshop ke Bollywood Rajkummar Rao hinin gesngiu le Plie ya ke Cherry Bean Café ke Badon ha polis bazar Kendailan belasenran lang ya da ke kurim jong ka patra lekha Pol ke Badeiru ke Puron ke Bashong basa Shillong aba ajing tren ke patra lekha ke loong ba ke jingeteli kan urlong tang lada kin nong tho bat ki director na Bollywood kin sngotu e ke jinglong jingman jong ke jela bat kin tho khana shapang jongka Rajkummar Rao lapan pau ya ke jing sngotenat jong halo ke jing Plie ya ke ne ke cafe bethamai ulah keren ru halo ka jingdon jing jong ke jela Meghalaya ka balong kum shibenta ban kring ya kinong shna film bat ban wan ban shna ik film jongki But now we have this beautiful cafe here. We opened this cafe and we want all the people, all the Shillong people and even the tourists to come and have this experience because it's one of its kind.